Yamshamwa ha mo akwaba de Bocosta television do don kore kasebo ena ayamechafa ma enwabere motrebosom hom na ensamni na no so be don wakoye ya yede no ndase papa owum no yede bama oye descent gift shop ena onye oye NPA National Petroleum Authority ejumokui beni wona dawroma na wensomasen ma don kore kasebo Costa television Metrebosom home na yanhwan sama obidi ne mu akwetini bi aban ka chipeina ohwe efia kwesimintim abato mposodo ayane de owokwa aprabo na kioso eden anampo bibia oli esu akwan ma takrade na onye Cape Coast kwantempo na amampai webutwa homam tai da wanye no bibiara nkesu kwan na wetu waye adwuman ma waye fe wade afutu ama ayankafo wabra yerebedi branye de ahweye na mbra wo ya ahweye no so no wore hwede won insurance a oya bambo so ko de bahen amasa kwensensa humbe ye bi de sesi ahen ni na no odo obiara oyere insurance a otedam no Entutose akọ ama abande sempo obogbo ekwafo wona abada onke hunde wona wore kwadwo wa habem ebinum so wo suku de ma wore kire kona oboforo ye ekwadwuman wonso osafata abasobado pa aban ka chipe na ohwe ogwamensi ndu de ka tai epu abo ano de impipenya ye kese onsumo police fu biara da wonkachi nsamtwoyi wabra ori yedwuma ebusafu eye na nsem bia aka wona nwabere metrebosom wodon kasebo mu Costa television abafam ketikeku Asorba Kofi Essuman afi yanje na yanje nsam nemu nchechirim baya bosom ko de ko ebienare na omampan John Dramani Mahama frenyi kwaja otodu ebasa okaya amande na amambre wo sekeni takrade kutwa homamiten du soso na so bofom de akona dem sikana ba wo fanye kwantempon ahabien ifemfi sekeni takrade a ofemu pemu oye ogwamensinim na ontio oye West Africa kwantempon a wo ye no do kupemu oye Ivory Coast wa twedo mu aye fefefe enata ahienu anan ena obafa kwantempondo ebien na maha na ebien su na mahama aye fefefe na abra obedi demodwumayi na awie no aban krachi panyina ohwe efia kwesimintim abato mposodo oyino panyinfu akwa aprabode embre obeye ma ekona omampai wobutwa homam odososo na so abofom da obeye no obowie pe no yenyin pefe de containers nya na wakwan ho chaos nya na wakwan no na akwan supo odo baby a adehye woti na ta ebakara wona wotete wono dem na fa baby so obaka ho nti odo tanoma na onye de menuane wina kakasa titarompo enuanoma wotonado egwa kasimo oye kosimintim egwanum no odo we wuzo komo hu de baby a wona chaos sisi ni na no obamakwa na wotum na webubu chaos a otedam na honorable Majid oye dogugu a ohwe efia kosimintim abato mposodo bra okihye egwedefo na ohye efiewura no wo oye efia kosimintim abato mposodo nsama honorable du tugwa ne bi opportunity there from now to whichever time abc biano say abc 1 year abc 2 months 2 months 1 year no better no obaso so still abandon kede be there abakede 2 so even if it is 1 day na abandon mawa amadele there yen fe na adwene mbra yen fe na ekwatina obaden obaboa ohoda mpede wo na adwene eden wo de ba na ma yen so betim ya abo on assembly no betim ya eden ya da abo on assembly yen de there we biara o yen mensi mu nyina no ho baton obey na adwuma dan sabakwa na no. So for now one containers is akwan no
Abana chede ochina memenda 13th eyi containers ni fi wo. Na bi said yen di bonya wi inside the container no. Na still into the man mo ya ma put you madam and fan ye ya about how again. But bonya no 2 weeks time or 3 weeks time. About soon. I'm wojini dem ko catch abande onjin tum na yen di bonya wi a about jatu. I'm wojini do ba edam. Na so oya dem wi a 2 weeks so ba eden. About soon. Into master one. For now one for one adwene mbra. If na yekwatena aba den obaboa. Who container na if na request aba den obaboa. Assembly say ejina we bibia pede di container kosi bi ade dey ba assembly we nche na sana ya ma okwan anamaboa. Nti say dem development on kodi say affect who container and our kiosk na epede enye bibi di kosi na enye bibi na ba assembly a eba nkata sama wo ho ne beden e ba mo no do atew da ma o na enye bibi da de kosi nti master one urabi ya ba ha to let you understand that akono baba ye no ye de na akono so ye hia anamaboa ono so kan wo ye hia because dem kwani wakan wa asem onyende wacha and we are aware Ewa, nka bo son to dey bi. Honorable Majidi kase wie yipe na egudufo woni panyina owo kosimintim igwakesimre kade. Nukwari egudufo ho ya mtewa ma na oya oba ye ododo osande igwenala nkase odo won ade na wati sama hon meche kiosk and store pi de ho na so egudufo kala kwano ho na opere obedugwa onankote odwene ho a ontase nti obesra abanka chipeyin se oye no abaya mpempenya omo kar kwanu nwa kiyo so container abade wunju ni na ompa begudufi na onko kosimintim go kasinum onkidugwa na kwan deda ho a udugwa obeye nyane maame no so nansema okani bi mama ya so atede obepe bebi amahe na wonpe bebi mahe ni abi a waba na obaye kwani sisi ano ekwanu da egwanim obele dama no amanfo akọhwe bebi a wode nyame sisi ho enti ya besre yeso ye ma anabo ho nkyero enti mama obi anfa pressure ntowodo sisi ara de ntumi mpa bebi a da e chana na adichi azere mahe ya akotaresam enti ekwan didem waba so biara nya bebi a wode na ade besi ho enti bi taman hwe ya erbaye bibi otide nti abesre wana wa mo pressure no ayi wana kasa na wa mbere gwanum ekwan lidem na o meshishem ma na ato na mami batampa kase wie na chi wedu ho na kar kwan no fa bebi obaka ho na dana bebi wadan oda wotu fidanum na obudan na unya kwan wa kar kwan no yana mami Celestina Kobra mami odinsam to go cheme da enukwani impepe wabaya ahaw na tete na mom unyima aba ni suba no moti aba no rekwa aba na se ankofie enkididi na amata wantwa na asambato unya wa na etwahwe osan na aba no rekọ omma ya erkata ka wona erkada no wona iti obese onobo magidi de enti nyei abiara aban akada obaya no obese na nyimanyimi ya oma aba no yehyew omfa mbo wona kar kwan aka wona dana wubun amonka bane de be ya dechi wutwasa de be ya dechi wo kọ no obodo de be ya desi wutwasa oba ha wadwere papa onya banam pe na jeta wunyen wa ban mu na o makwa no bu wanda wo de yakar kwanan de mejedi na ewie peye eti yana maame Celestina Kobra no nsama no so kan bi some of us, that is our business and it's part of our residence awon yete awon ye yeduma yahwa yemba that is what we done no attention say yemba meanwhile we are not staying on the government land we are on our purchase land oil registered until the government needs something from us in the first place I was expecting the government to give us a proud notice you should give us a reminder you can prepare yourself to move to another place but send a container for 1 day I'm expecting so to go the track yet one of a side over there we are not in the military rule so I'm pleading
know before the time. And yes, all of us, I didn't want to get a young one. Tell me, I'm not yet, man. This year, wash Inye, ba me selisi na kobra na asamayin. Obey your papa pada ban baka na what's why the one son you two the back caracan. It's the honorable Majid. I know a friend that if you run no asamayin, Usanda Yabana Sassin or what's it? Sasa one would turn with your cow. It is a ban the bill by a corner for baby out of the Wabwa. A ban so untanuma. No she was shuffle ma one home and come on home. It was a young court in some full well, in some full no, and now about paying now order insurance commissioner no within few months to Maha. Odi afutu kakraba, Odi ama oye ipayinfo, afutu kakraba, Oda mayankafo, na Odi ama oye ipayinfa, wokita oye ejapadi wo omanaga no mede. Ebrasa Oda yina ya de yanwodo na ya hwe Yesu nko osande ebra ye womi oyebra bosom na bra nya boso so a oduntu bi no nyuma bo hwe ne nsem pi risisi ijahyehye wo ho kala kwenhie ho de mendeme na ye bo hwe ye hu ye bo bo ye ho ba so sampara na so bo hwe ne watu impofrim na so nya atu impofrim a ade kwepɛ na oboboyen one insurance temgina fa obegina yintem na mpo so beneja padaso the pada say ya ye benye de mentem nyinafo no wa be ma mahen wa bobo hen kakra we so hen mfi ne ye baby papa ye gina de mentem nyinafo on insurance na de insurance no so aya ayankafo e na onye ejapade wura no she pay aya hore ye papa na obutue sika ana obi bibi kakra de wo de insurance na miri papam ana sumpo asamto na insurance na beginem e bobo won yeda now so mami na same de impempen yala de obi ye da ma da mo enwa no ma wote da man na won so wodon wa se won insurance ote dam amma so ka be na samata na waboa na wabo hu ye pa mami abatampa oda oya insurance commissioner no wo finfirmanto ma mami Nicolina na yeye ne sama odutugwan ebi mra ye juma we share motor insurance and insurance mrani see obi bia occasion or was so bomodin say obey insurance internet ye short code na ye di star 920 star 57 actually one year insurance mrani wo be police bechi wo e di akọ ejina assemble ho na mra ne we edi na sansu na another compulsory insurance ye wo any property and commercial fire insurance mika ye no se wonye ya asotwe wo ho mra betumi ni wedi na de me ka che o ma say ye pese ye ti atene look mra ne wo ho enchi wa beka se mra bi ni ba mra wo ho iti yen hye so say compulsory insurance ye wo o say wonye ya mra ne wo bi na say ena weather na so esesa na weather na esesa pe edi oda shishu tumeba drought ye na ye wo farm ni so unhwa na bebi akohye ye farm ne bibia enu so insurance nhihye wo ho nti tena mrasi kaye no insurance act uhwe section 214 218 219 ne ka say we say yehwe say bebia ye adwuma no bia ba obeye safe 218 ni 219 eka afa eja eshishi ye premises commercial place ye guest house ye club house ye chop bar ye hotels na de ni hostels ni na eja to bebia wo na e de ha bebi fire service beba be ye hwehwemu na woni ama na eshi ne e wo be ye hode na say insurance nhihye ni wo wa insurance fo be so wasen na wesan ejina wo nan so bi ye na ye wo farm agric insurance wo ye tripe say bibi echi waji ewo ta ni ma ima bo so yi wo modia na tripe the National Insurance Commission ye be cheche na wo so wasibi wo investment Mame Nicolina na yeye edum a
nsam na ete na wo nsam fufuru mu no University of Cape Coast UCC Department of Agriculture and Mechanical Engineering Dr. Odinsam Atugwa na watoto asre abane de abanu wadwuma piye na edwuma pia owoye ni yanu ni na obobo ma abana kasa na watana na atekwe na oda aban oye se afiso na worbo kwafo ni afarfo wona abada atekwe pe na oda aban yakawo madama bosobado owie peye onan de yewo atechefa wonso woche kwaye pa kwana waforo woye kwaye na mpo onka ba na wonka fasekan akwa habanum na mu na hu fichiri ana sumpra ni fie na onsa black soil ana hwia ofengu oye containum on watar kakakra tomato sem anyu sem kwesem onkyere bia na wasu kejekejekejja no woleti udi ni na ya nchechira achechira fa wachire agriculture wo oye suku dem wonso wodrebo mekoduma orphan tempofra na oye dan na aban ologbod mekwafo wona abada frefo wona abada achechira fa wachire koduma dana no debi wondiri we ye fimu pon wonka wokra enti doctor owe UCC oda atugwa achiremede wasaban osraban abanko nombra na omohwe de mekwafo ana achechira fa wachire ekoduma wo oye classroom na ofa won ka abosobada okono doctor no so nsama okay no ebi the member amani abasobi say farmers dey treomo no and say abino omomo as part of the awards no many of them were they give them technological tools be machines be tools be various things abema kuyayono bekoneni which is good. That means that there are any more agricultural mechanization or modernization. However, my suggestion can say you will look at agri technology developers. Maybe more machines, maybe more mobile apps, maybe more sensors, maybe more different things. Some of them they are doing it on a small scale and a small scale. They have the potential of becoming big. Yes, so when it comes to some of these occasions, national occasions, can we recognize those people? Can we recognize those startups? Can we recognize those companies, local companies who are making strive on their own to ensure say agriculture becomes modernized in this country? You who say post-harvest losses are very high. Can we find a way of solving it locally using some of these technologies? And you know, when we recognize their effort, give them some awards, we bomb each of near there, but bomb almost on how mono, almost any baba so my more, so that we can be able to solve some of these agricultural problems that we have in the country. Currently, as we speak, cattlers cry, most of the cattlers in your country. Can you know now blacksmith, maybe I'll be a blacksmith or and they will fuck on a blacksmith now in ego because we don't encourage local innovators, people who do some of these basic things. We can't continue to be importing everything. Some of the things that are imported can be made here. So let us find a way of encouraging people within to also develop their talent and their skills so that we can develop some of these technologies here. And when they develop them, let us recognize them, give them awards, encourage them, so that they can help boost agricultural productivity in the country. Dr. Francis Kumi ono lecturer wo UCC Department of Agriculture and Mechanical Engineering ono na etsenkan ebuso ye ginado na yada ye ho yaba yete don kro kasebo ne ntuedo o Coastal Television edo botuedo yenkom na sisia. Mido, Gana Biana. Uncle Fatty, you have a bit so every time upon I say, baby, she. Mangashi. Junior! I'm saying so now for me, be no. Sister Cospa, it's a winning gas. I'm using the why. My wife.
down Yankanawa. Ah, sister, course. Use gas. Gas ye fast, ye easy, ye convenient. LPG, let me see your hand. Ooh, I got yeah. We sell gift shop, a place you can rely on. You call on us and we'll deliver. Thank you. Ebusamansamu akwa ba mu atena sembro don kweka sebo Coastal Television do digital ya 514 channel 54 ya Go TV do channel 22 ya Center Gas and Center Edward one digital box no na ya twa don kweka sebo do Coastal Television katai epay oye mpanyimfa wo hwe fifi manto mpanyimfa wo hwe oye Land Reclamation Committee no wono do na asema wode aba abotu anye de committee wapa wotam wo oye afiara June busum na da otododenum ena wapa committee no wotam na 10 acres asasa 10 acres asasi ono na wansaka na wodidi juma na wone mandate wode ma wona wodi yejuma anye de wo beye asasi ni ye asasa we to galamse wodo na wade na eja minso atate ma olukunkofomba dudole nyim mo wokeshem wo pepira no ono ena adam oye Central Region Land Reclamation Committee wode sha won sare woye amparampani no ne yampa 10 acres a wode sha won san why ni na no dodwuma wie wa fele ni na kama a mesisari nsam no abaye anede edwuma no abaye fe wo oye Upper Denche East abato mposedo na sesare katen bo nchiremchire de mpanyimfa wode sha wonansa wedwuma wode no wewe wonadwuma nyina fe na hona wahye committee a woboano wogbom ma woye oye Central Region Reclamation Committee no ahonyi DCOP Ibrahim Akwe oya Central Region North Regional Police Commander okawo papa ono no tirim ana otigum de gomiteni engineer Abdullahi Amo oya technical person ono jirim as what coordinator damara na CDCO oya YK Dawood Mensa Regional NADMO Director and National Regional NADMO Secretary ono so no obom damara na wo ACFO oya Mrs. Mary A. Mensa Regional Fire Service Commander ono so owumudo oya member Chief Asari Bediako Regional Immigration Commander no so oya member Lawyer Vincent oya Inaku ono oya Regional Principal State Attorney Dema Abani damara no so oya member Honorable George Anane Coleman oya Upper Denche East MCE oya member Honorable Isaac Insia Upper Denche West DCE no so oya member Honorable Sylvester Amechi Nyako Asen North DCE na so oya member Honorable Adams Baba Garba Asen Fusu MCE na so kaho oya member Honorable Jonathan Benkrai Asen South DCE na so oya member
damara honorable Isaac Yosen Chufu Etimokwa Abato Mposodo naso oye member DCE honorable Ismail Said Zakun KE MCE okan do oye member eti rep metre EPA wone payin ana woni nyimpa okan ho ma woso pepepe eti Minerals Commission wone rep okan ho papa owura Raymond ama mo ono so a member damara na Anas Dazi na so oye member ntebusuan hye so da kate epe godo na damokofa egbo won dinya hoina wakawo ma oye reclamation no oru yedwuma ana oru kodo wo finfina ha ntesesare kate ya wo issue secretary oye CDCOEK Dawood Mensa ono na nsashase de oye church pain de da ikuwi ano nti munadwuma no wonfa mewie na mum edwuma no orokwado nti update na waze amahen ebusanyan ko kata fofodo kata fi oye ogwamensin asoye abankrachi pain wo meche honorable George Justice Ata odene sa ne kata de dua ne dowubafo ana wona wobodewu zeman wo na asoye akirime de on kafa police biara da won kachi oye nsamtwonya oye dwuma wo Yes FM do na ofo ko dwandan on fa katai ana ofo police ana on man hye biara da won kwana won kachi de bi da on nya da madro so na oye de kasa bi na ma gba no da wala kaka de owura kodwa anda no wejina ne radio kasefridu wa gbona la pe kaka akra wetutunu tofi kaka akra nti onobo no na akoma sai ma wa reporter ama oye Bakano police station ma Bakano police commander wa tonsa afrekodwa no na wa tutunano so kwa so be no onobo George Saturday or kan plane nye plane fa onso police biala ena onso ma ne supporters biala da wonye nsamtwoyi biala nkoko ana wonye nsamtwoyi wonye nkam debi ojin nsamtwoyi woni tumo pa na ojikabem kabiso ojitum inti mpo so banda nyipa na hye na ho ba hyepo ono na asam da nyoru twasan oyim da nature achia na se wankasa wo so a na nyimpa na edwuma na ori yan nyimpa nyim edwuma nti ono po ono hwekon da dam kasa ote dam obaba osande wo criticize na no so ono ho riyadzen mo ori edwuma papa da sum adesha wo ogwa ha nyina nti the cat epu ya agba no na we dua ne do bofodo aka ne play nye play ne fa de ampara ne ne nyampa onsuma police biara da wonko na wonka chinsentwonya ori na edwuma wo Yes FM wo fa ne kodwandan oma wonka chin biara ebosuan no de na ebegina na yadze donkre kasebo Coastal Television no mede baba na ewieye aseda sonko wo mu yadze mama di sell gift shop wona da worma dama na aseda bi no so yadze mama NPA National Petroleum Authority no so wona da worma edwa ku be ni ada worma za na ebusuan awonya bi na da gihwe yi so yemomo no show yada wase da ehwe so kokra Facebook adesha wo hwe umo na hwe YouTube so umo na hwe papa na mfa aseda ni bi so mfa ma Uncle Ben ono na obobo nsem ina na no otasetasem zoyen ochinchi be fini kan na manya adaje na ber mmasom makane mu de mo yedi ebusia aba from kitikeku Asorba Kofi Essuman oyinda no ya wono chena